lanjutin. Jadi diomelin euy. Duh, cari narit. Aku telepon. Telepon. Bos. Lo, Mud, di mana? Jadwal ngarit ayeuna doma can di Paraban. Siap. Siap. Gina, laksanakan. Ya. Cangkar ke hete sia kalah molor. Ngarit. Ari siap ayo dieu. Pegawaian can dikontrol karena aing lah. Anjing, gaya nu nelpon dia. Aduh, kerame-rame cenah teh. Si papi. Halo, Beh. Kasep. Ya, bumi tungguannya Bapak bade ngontrol lah itu proyek dari situ. Oh, siap. Nya. Ya. Hujan. Hitam hari. Oh, masih. Benar aing mah. Nya udang sare. Nya budak Parabaneun. Gimana yang ngungkul? Budak kurang boga budak. Emang budak mana geus budakan budakna? Nyeta. Encun lagi incuan aing. Jukur. Ngarit Atas tos. terus langsung di Paraban. Entos parados. Seueur teh. Seueur atuh. Kamu berorak ya? Ence doro. Cecewok. Ence doro. Tah, ini kan geus akhir bulan, gaji maraneh. Si itu kamana lila ngising teh. Sapu tos disapukeun. Ence doro. Bagus. Terus drum tos di telepon. Ence doro. Majar teh anak maning anakan. Ence doro. Kum. Batin aku. Sapa doro? Sapa doro? Coes. Ya wis tak ajegeng. Ayeuna tas akhir bulan gajian ya namanya. Arisian naon. Naon? Oh, teh bisa. Ka Tongoh orang ningali ieu proyek dari Tongoh. Canak payung. Hujan pan. Payung. Payung. Ya. Asa teu aya payung teh?
Oh itu itu. Maya ge nya geus kuliah. Ya. Jangan sekarang. Ini panennya mau dimakan ya. Oh. Nah. Ayo, ayo. Nya hilap. Kamu di belakang. Ya. Tiris, Hujan ya? Iya, hujan. Mantap lah. Dan balik itu ah. Aduh. Masak hujan. Kunaon? Lah, lumayan lah tadi mah. Belum lah. Yuk.